Cardom. Pinya video la ke nili PTM debit card unboxing ji la pen kuson si activate di mah bangso puthak sing paklain la si tangte pa apor padar depin pen pa ceng philo na. Hello. Nili men music rorong si pisita me ala postman ane phone call lo ma chingki dun lo ma dak si pini dan lo dak si ching thumun lo ho jai si ya hele nang litum activate process bang ala so QR code long si uthai nang po la PTM app open nang po inke la dak activate doji la dak open nang po la si process bang ke ninon nang paklang ik po file open nang po inke PTM file open nang po inke dak PTM bank bulong dam nang po inke nang litum hala PTM bank khuli orang tuman passcode pu sarita digit ning hang la so apot pinang po inke la det la debit card long klik nang po inke la det la dak activate ATM card puduji ladak klik nang po inke ladet le activate ATM card pulong berang po inke laso QR code inke la uthai nang po ada angko passcode bernang po inke confirm nang po inke pin bernang po pin mane set PTM la password hedi la so password ko pima nang ni hang busy non binang po inke confirm bernang po yeah successfully. Así guys, pinya video ke launch nalo. Nong si nili video lang misen pute like pinon, sharing non, lapen subscribe ang tenerin non. Nong si lang no dak dislike le pita ningoy tangte. Así pans nalo. Bye.